Agafilime kacu tugatangiriye hano hari umusore wari wicaye hasi yari umusabirizi ku muhanda. Gusa hano hari abakobwa bahatungukiye n'abasore bari barimo bitemberera basanga umusore hano yicaye mu nzira arimo arikinira utubuye. Gusa ni umusore uruzi, umusore nagira ngo afite ikibazo. Yubuye amaso arebye abona abakobwa beza, abona ndetse n'abasore beza. Muri ako kanya yafashemo umwe maze aramubwira ati wambabariye ko inzara nyinshi ukamfungurira, fungurira. Undi yaramubwiye ati hoya genda wowe genda, niba uri umusabirizi wo ku muhanda genda ku muhanda ugende ndekura, njyewe nta kintu nagufasha, genda wangegera we, genda nta kintu nagufasha. Muri ako kanya umukobwa sheri w'uyu musore yatangiye areba amafaranga amuhereje uyu mukobwa mugenzi we ashaka kuyamwaka, amuhereje inote. Ahangaha umusore w'umusabirizi aravuga ati hoya nishakira igiceri cyo bari cyuma. Hano mw'abantu mwe mwagiye mugira ineza, mujye mugira ineza, aba bantu bo ku muhanda mujye mubibuka. Yatangiye kwishima kuko yarabonye ko uyu mukobwa afite umutima, afite ineza. Wowe kurikira agafilime kacu yamusabiye imigisha myinshi cyane, aramubwira ati hoya waragupfukama, hoya. Baragenda abakobwa yabasegezeyeho ariko yarabonye umuntu ufite ineza. Gusa wa musore we wibuke nta kintu amugaragarije ahubwo yahise amushwishuza ati genda wamusabirizi we, wowe ubura gukora ukabura gukora ngo uzatungwa no gusaba. Gusa amagaba barakwereka abo basore n'inkumi hari aho bari batembereye, bari bagiye kwisurira pariki icikiza aho ngaho, barimo bagenda mu ishyamba. Gusa ishyamba bagiyemo sibazi uko rimeze. Wa musore bafunguriye gusa yaraje afata wa mukobwa kuko ari byo yashakaga kumubwira. Ba basore batangira bamwateka, baramukubita cyane kuko bari kumubwira ngo kuki wadukurikiye. Baramukubise nta kumubabarira. Gusa nibo baretse ngo bumve icyo yashakaga kubabwira. Ari kubabwira ishyamba bagiyemo ndetse n'imisozi bagiyemo, kuba bagenda, kuba barya kujya ubuzima. Ariko yashakaga kubasobanurira nk'umukerarugendo uhazi, ukunda kuba hicaye ibibazo ahantu bahuriramo. Ashaka kubasobanurira umukobwa we, ashaka kumva icyo uyu umusabirizi ashaka kubabwira. Gusa bakomeje baramukubita cyane, bamusigariye intera aho ngaho. Gusa kurikira aka gafilime kacu wibuke gukanda subscribe, like, share na comment, birakenewe. Gusa umukobwa barakomeje bavuga ngo wasaze, subirayo ugumane nawe niba wasaze. Gusa umusabirizi yakomeje abatunga ugutoki, hari icyo yashaka kubabwira. Gusa bagenda batamenye amakuru. Wowe kurikira agafilime urebe se mwari no shyamba haba hari ibindi bibazo biba mw'iri shyamba. Kurikira imisozi bagiyemo n'ishyamba urabona, nagira ngo hari ahantu bashyinguraga barambika amabuye hejuru. Kurikira barahageze, aha hantu ni heza cyane pe, hari kirima nziza uwahafata agafoto. Baratangiye bafata pose maze bahagarara kuri uyu musaraba wari uri hano. Wibuke mw'ino misozi ntibazi ikihabera ndetse ntibazi n'icyakorerwa, gusa ni nk'abakerarugendo bigendera. Gusa wowe kurikira agafilime kacu, kurikira batangiye kuba bafata amafoto menshi cyane ahangaha kuri uno musaraba. Gusa mw'ino misozi hiberamo amagini akoreramo. Gusa yatangiye kumva basatiriye ubusitani bwayo, nayo aravuga ati ko bisa kose tugende, hari abasatiriye ubusitani bwacu baratubona. Amagini yavuyeyo atwaye ibikoresho. Wowe kurikira yatangiye abwirana, ni amagini abiri batweretse. Gusa hano bakomeje birira ubuzima nk'abasohotse bigendeye gutembera kwa kano gasozi, kuri aka gaparike, kuri pariki ya hano.
wowe kurikira aka gafilime kacu, kurikira. Ese aya magini nabasanga hano baraba bayakira cyangwa biragenda gute? Wasanga uteye amaso inyuma, wasanga uwo musabiriza aricyo yashakaga kubasobanurira ko ahangaha imisozi bagiyemo ari mibi cyane. Wowe kurikira iyi filime witonze. Batangiye babona udusozi turi hakurya cyane, baravuga ati ngo twakerekera muri iriya migwe yahari hakurya, iriya misozi imeze neza. Ariko bagiye bishimye, gusa ntibazi ikibera ahangaha. Bapfuye kuza gusa nawe wabahaye amakuru. Nawe rero ugomba kujya ugenda ahantu bamaze kumenya amakuru y'ikintu kihabera cyangwa ikintu kihakorerwa, ukisunga umuntu waba uhasobanukiwe neza, kuko hari igihe ushobora kujyayo guhindukira ntibigaruke, ntibikunde guhindukira ntugaruke, kuko hari ibigwa byinshi cyane twumva bigenda bizimiza abantu. Wowe kurikira witonze. Aya magini yatangiye aza ashakashaka, yarashakashatse ati hirya aha uko bisa kose niho baherereye, katurebe ese biragenda gute. Wowe kurikira urebe. Urabona bakomeze batembera mweho ngaho muri ubwo busitani, bagenda birebera ibyiza byaho, akayaga, amahumbezi, haringaniye neza. Aha hantu batangiye kwibazaho byinshi. Ni ahantu h'agatangaza, ndetse babashije kugera ku mazi. Kurikira wirebere, kuko hari utugwa tuba tudatuyeho, ariko buriya hari ikibazo. Wowe kurikira witonze. Batangiye baraganira bati nimunkurikire tugende. Gusa ahangaha kurikira agafilime witonze. Ese aka kakagwa ari amagini naramuka basanzeho aho araborohera ko turuzi ameze nabi? Kurikira. Gusa muri ako kanya yabashije kuba yababona. Kurikira wirebere, se biragenda gute? Kurikira witonze. Yabashije kuba yabona abantu basatiriye aho yibera. Kurikira, se biragenda gute? Bo bakomeje batembera batari bamenya neza ikibera aho hantu. Bagiye kubona babona igini imwe ibatungutse imbere. Bagerageje kwiruka, gusa nayo ntiyaboroheye, abirukaho arabahamagiza. Gusa yagendaga ku muvuduko yihuta cyane. Urabona ni abiri akorera kuri kano kagwa. Gusa ukurikire witonze. Barirukase, bagezeho arabasatira cyane. Kurikira witonze. Umusore yageze hano arahagarara ashaka guhangana naryo, gusa riratinyitse cyane kandi itwaye n'ibikoresho. Kurikira ako kanya byatangiye agwana naryo ararikubita. Gusa uko yarikubitaga yajyatse akayuyuzo ryari rifite. Batangira guhangana, bararwana. Gusa umukobwa we ubwoba bwamwishe. Ako kanya byaramukubise, arirukanka, arongera arirukanka. Gusa hano byarabitegereje, rirabareba, rirongera rirahindukira rijya kubatangira imbere, kuko ahantu akayira ahantu kagiye kanyura bo birahazi, ryabatanze imbere. Ako kanya byahise ribatanga imbere. Kurikira witonze. Gusa abandi uko bakirukase nabo irindi byabakurikiye. Kurikira witonze urebe. Aya magini ameze nabi, yatangiye agwana n'uyu musore
baragwana gusa niyoroshye. Abantu bose bagerageje kuza hano nibayacika. Kurikira kurikira ryaramufashe maze riramwambara, ribasha kuba ryamushyira ku ivi riramuvuna. Kurikira witonze. Ryaratangiye rizana akayuyuzo rishaka kumurangiza, kuko rifite ubugome buhambaye, byahise ako kanya rimurangiza. Kurikira witonze. Abandi bo aho birukase nabo baracyagenda, gusa imisozi bagiyemo ntibayizi. Kurikira umukobwa mu kugenda yaragiye atanazi n'inzira, agiye kubona muri ako kanya byamutungutse imbere rihita rimurangiza. nawe ako kanya urareba aka kagwa nikoroshye. Wa musore we bagwanye ryamufashe riramuzirika, riramuboha, rimurambika hasi. Kurikira witonze. Riri gushaka kuba byamurangiza. Kurikira witonze. Ureba aka gafilime, gusa wa mukobwa nawe ryarindi ryaramurangije riza rimutwaye, rimuzaniye ikirindi gini kigenzi cyacyo, maze baba bagire hamwe. Kurikira witonze. Kurikira. Ese babandi bo baba barokotse? Kurikira witonze. Ahangaha uyu musore ryamufashe riramuboha, gusa aracyahumeka. Gusa umukobwa we ameze nkaho nk'uwarabye, kuko ryamakubise arabanoza. Imisozi bajeho ubabereye akayobera. Muri ako kanya byatangiye kuba ryatangira kureba ukuntu byamubaga. Kurikira riri gushaka kuba byamurya. Iri gini rya hano ntiryoroshye. Kurikira witonze wowe gusa. Kurikira. Hano murajye mureba, mujye mujya ahantu mwabanje kumenya amakuru neza, uko hari ahantu ujya ugasanga ntibiba byoroshye. Yatangiye arishima muri ako kanya. Baratwereka hari uwaje ayagwa gitumo, gusa nawe ntiyari kuyashobora kuko yari abiri kandi afite ibikoresho ari gukoresha agwanisha. Gusa yarayatatse agerageza kugwana nayo, gusa ntiyoroshye. Muri ako kanya yaragwanye bamurambika hasi. Yesu we. Kurikira. Gusa ntiyoroshye. Yayatse akayuyuza arakajugunya agwana nayo, gusa yagerageje kugwana nayo ntiyamworohera kubera yari abiri. Kurikira. Batangiye amagini aramukubita, amuherezanya, aramukina nk'agapira, aramukubita, birangira nayo amurambitse hasi. Kurikira witonze. Ese nawe yaba apfuye? Yaragerageje kuba yaza gutabara arebe ko hari uwo yacikisha. Kurikira witonze. Gusa yatangiye kuba yabasha amagini kuba yabakuramo imyenda maze atangire barye. Kurikira witonze. Kurikira. Gusa undi we hano aracyari muzima. Muri ako kanya wa wundi yaregutse arongera arayataka, kuko aracyafite akabaraga. Muri ako kanya yakubise rimwe ririruka, gusa nawe yakomeretse. Muri ako kanya yahise afata uno mukobwa yari igiye kubanza kurya, yayakubise ariruka aramuhunga. Kurikira. Se uyu mukobwa arabasha kuba yamucikisha aha hantu? Turebye neza uyu muntu ameze nka wa musabirizi wa wundi bahereyeho bakubise bari kwinjira muri kano kagwa. Kurikira witonze. Kurikira. Umukobwa abashije kuba
yamuhungisha, gusa nawe yakomeretse. Aragarutse, yaraje aramubwira bimeze gute. Undi ati ngo bamboshye, mbohora mbohora. Asubije amaso inyuma yibuka ko ari we muntu bahuye, agerageza kuba yamusaba ngo amufungurire kuko yumvaga ameze neza, ameze nabi, maze ntiyamugirira impuhwe. Bantu mujye mugira ineza, ineza uyisanga imbere. Mbese ibyo yamukoreye, ko yamukubise akamushwishwuza akamusiga ari intere, aho ngaho araba yamutabara. Kurikira ukuntu bamukubise, kwibuka agafilime kacu kagitangira ko bamukubise agerageje kuza kubasobanurira ahantu bagiye, none niho waje gutabara. Arimo arabasaba imbabazi ariko ntibamworoheye. Yarabyibutse aba aramubwiye ati ibi bintu bimeze gutya na gutya si wowe wabikoze, none kubera iki wabikoze? Ati mbabarira, hoya ngo mwari munyishe, nawe guma ahangaha amagini akwirangirize. Undi yararebye buri icyo yakora. Kurikira yararebye abura icyo yakora, abona atava. Undi nawe yaramusize arigendera, ineza yitugwa indi. Bantu mujya mugira ineza. Urabona amagini yaraje ako kanya, arongera agaruka ahita amurangiza. Ibuka gukanda subscribe maze ukore ku nzogera, tujye tubana umunsi ku wundi. Gusa kurikirana iyindi video, akandi gafilime nk'aka ngaka gakurikira, wibuka ukanda subscribe. Bantu mujye mugira ingabire, mujye mwitangira bagenzi banyu. Hari igihe nabo ibibazo baba bafite abatari baba barabyiteye, kuko ineza yitugwa inzi. Wowe tugira ineza, kuko ugira neza ukayisanga imbere. Ibuka ukanda subscribe, usharinga iyi video ku nshuti yawe. Komeza kugira ibihe byiza, ndabakunda, naho ubutaha.